Dobili smo dvije stvari, dobili smo Kranjčara i nismo izgubili Neretljaka. A to je najbolja stvar što se desila u zadnjih 10 godina. Mislim da je Dinamo napravio veliku pogrešku što će se i pokazati, mislim, u sljedećem dijelu prvenstva. Hajduk, Split, cijela dalmatinska regija mi je pružila ruka, pružila jednu veliku ljubav na kojem sam im neiskren zahvalan i jednostavno se nadam da ću tu veliku odgovornost znati uzeti na svoja leđa i znati se odužiti ovim predivnim ljudima na svemu ovom. Da kod kuće u Zagrebu ima isto jedan veliki dio koji uz mene, koji će biti uz mene cijelo vrijeme gdje god bio i sigurno da će, te ja nadam već konačno ujediniti cijela Hrvatska i da ćemo udisati svi ko jedno. Hvala Bogu da se nešto finoga ponovno događa u Splitu. Mislim da je ovo tipičan neuspjeh Dinamovog rukovodstva. Niko Kranjčar je neosporno jedan veliki talenat sa velikom perspektivom. Mislim da će ovdje naš sebe, on će vidjeti kako jedan grad voli jednog idola. Niko može postati idol i želimo stvarno sve najbolje. Što kaže Wilson Johnny, prvi Hajdukovac koji je prešao bio u Dinamo. Da, to je u stvari tada bilo možda gora situacija nego današnja. Danas je demokratska republika i zemlja i svaki igrač može ići di hoće, ali ipak se slažem sa Juricom da je ovo jedan udarac Dinamu, da jednog takvog bisera pusti, tako reći slobodni, a jedan plus upravi Hajduka što ga je dovela. On će ovdje u Splitu biti primjer, evo kao što vidite, to je ono što kaže ka naše dite, jer ja isto smatram da i Hajduk i Dinamo su hrvatski klubovi, da smo svi skupa odgovorni za hrvatski nogomet i dužni smo da učinimo sve da bi hrvatski nogomet išao naprijed, a pogotovo da se pojavimo u Njemačkoj na ovo prvenstvo. Dobrodošao i samo jednu stvar ću mu reći, neka radi i vratit će mu se. On je dobar igrač, moga bi veliki igrač. Sve ovisi o njemu, neka radi, neka se oznoji dobro i sve će mu se vratiti. Značajan trenutak u Hajdukovoj povijesti i pošto sam bio od početka na neki način posebno uključen, jer red je da dođem i na svečano potpisivanje. Nisam možda dali neke novce za Kranjčar? Nisam, ali sam mu pokazao dobru volju. Pokazao sam da grad Split ga čeka na šire ruku. Pa mislim da je ovo, ja bih se usudio reći, jedan veliki posao i da je ovo ne samo dobro za Hajduk, nego dobro za hrvatski nogomet, da Niko Kranjčar pređe iz Dinama u Hajduk. To je dobro iz više razloga i radi, ja mislim da su sada srušene sve barijere između ne samo Dinama i Hajduka, nego i Zagreba i Splita i da ne treba davati toliko važnosti u negativnom kontekstu oko prelaska jednog talentiranog najboljeg hrvatskog igrača u Hajduk. Ja mislim da Niko izabrao pravi put, a to je igrati u Hajduku, dokazati se i pokazati i nametnuti se u reprezentaciji. Više mi je dosadila improvizacija i praktično pronalaženje nekakvih kvalitetnih igrača koji imaju slobodne papire i sve to. Nije mi bilo lako raditi, ne samo meni, vidim ima primjedbi na moj rad da stalno govorim ja, nisam nikad stvarno uzimao sebi nikakve kredite, nastojao sam da sav moj rad bude jedan timski rad, jedan rad uprave Hajduka, predsjednika, nikad nisam narušavao hijerarhiju, zato mi je krivo ako je ispalo tako u određenim trenucima, ali evo kažem, čekao sam svoju priliku jako dugo, strpljivo sam je čekao i na kraju je dočekao.
Na početku smo nove nogometne polusezone, točnije i Bušić, Perdić, pa onda dva Vitajića, Ante i Frane, Natko Rački, Dario Damjanović, Kruno Lovrek i Daniel Hrman je sastav klupe Hajduka kojeg vodi Blaž Slišković. Kale na golu, Vejić zadnji čovjek, stoperi Žilić i Vučko, Bartulović na lijevoj strani. Očistili teren iako su imali dosta problema sa snijegom. Osijek kreće dobro, evo još jednog naleta po lijevoj strani, to je Karlo Primorac. Bori se s dvojicom Hajdukovih igrača i na kraju su mu oni uzeli loptu. Vejić je novi kapetan Hajduka jer Pralija nije za ovu utakmicu u kombinaciji, a i standardniji je Hrvoje Vejić nego Pralija. Evo još jedne prilike za Osječane. Može dobro biti i gurnuta lopta. Šansa je za Osijek i to može biti odmah možda 11-terac, ali procijenio je zagrebački sudac da nema prekršaja vratara Kale na Balatincu. To ćemo u svakom slučaju konačni pravorijek, zapravo konačni je ovaj Mlinarov jer više tu nema vraćanja, ali čućete sasvim sigurno u našoj emisiji HNL i mišljenje Gorana Marića. Slobodan udarac izvešće Ivan Leko. Naprijed je otišao i Hrvoje Vejić, tamo je i Luka Leko. Dobar centar šut i gol. Lopta je u mreži, Hajduk vodi 1-0. Hajduk vodi 1-0. Hrvoje Vejić, kapetan u 17. minuti, dovodi Splićane u vodstvo. Vejić je bio sa 2 pogotka prvi strijelac priprema Hajduka u Turskoj upravo iz ovakvih situacija, jer spominjao sam da Hajduk nema onog pravog golgetera koji bi šanse izrađene u igri lakoćom trpao u mrežu, ali Hajduk to nadomještava igrom i realizacijom šansi iz prekida. I evo radosti sada za Torcidu koja je, kao što vidite, dobro napunila gradski vrt u Osijeku. Snuždeni Osječani jer bili su bolji ovih 15 minuta, ali sada iz prve Hajdukove prave šanse primili su gol, odnosno Splićani su ga postigli vrlo spretno, uigrano. Napravljen je gotovo tamo blok za Vejića koji je ostao sam, zakasnio je Skender i tu više nije bilo pomoći. Opet Osijek u naletu. Evo nam nove lopte za bijele, šansa je za udarac, međutim gol. Ostao je posve ukopan Tvrtko Kale i lopta se tik uz stativu ukotrljala u mrežu. To je 1:1. Karlo Primorac nije dao gol iz čiste situacije malo prije, a onda je izjednačio sada. Više nego zasluženo po igri, izjednačenje u gradskom vrtu i opet smo na početku u 34. minuti. Pogledajmo još jednom, tu je lopta gurnuta na bok i onda Primorac, pogledajte, ostao je ukopan Hajdukov vratar, a lopta uz stativu u mrežu i 1:1. Primorac je počeo akciju, on je dao loptu Balatincu i postigao je svoj 7. gol ove sezone. Vučko. Opet lansiran Jukić u napad, Žilić je tamo i gol, vodi Osijek 2:1. Stjepan Jukić je pucao, a lopta odbila se od trave i prevarila Tvrtka Kalu i evo preokreta u posljednjim trenucima prvoga dijela. Osijek u 44. minuti vodi sa 2:1. Jukić vrlo lukavo, spretno, jednu akciju koja možda nije puno obećavala, imao je 2 igrača na leđima, ali nije se predavao i Osijek slavi. Hajduk je drugi put na centru, prevarila je lopta Tvrtka Kalu, iznenada je pucao Jukić, Žilić je bio uz Jukića, mogao je možda i bolje reagirati, ali to su sada stvari za razmišljanje Hajdukovom stručnom stožeru.
jer igra je već nastavljena. To je Babić. Naprijed prema Primorcu, zatvara Vejić. I prekršaj je Karla Primorca. Karlo Primorac, 84. godište, u napadu sa iskusnijim Stjepanom Jukićem. Opravdali su povjerenje Čordaša, dali su svaki po jedan gol u prvom poluvremenu. Ako je za Ostopanja žuti, onda to nije dobro za Osijek, jer Ostopanj već ima jedan. I Osijek ostaje, ako ostane pri svojoj odluci, sudac Marin Mlinar sa 10 igrača, a ostao je pri svojoj odluci, uhvatio se za džep i popravka više nije bilo. Pogledat ćemo još jednom što je napravio Igor Ostopanj. Meni se učinilo da je igrao rukom i to je težak udarac sada osječkim ambicijama, jer igralo se samo 2 minute u drugom poluvremenu. Da, rukom je igrao. Evo podrške Kohorte svojim igračima koji sada proživljavaju neugodne trenutke. Spuštena lopta za Dragičevića. Dragičević i odlazi to kraj gola startove. Ide lopta na Račkog. Rački prema Bušiću i 2-2. 2-2. To je pogodak za izjednačenje. Tomislav Bušić, 59. minuta, 2-2. Jednostavna akcija i opet je taj mladić, taj Hajdukov Dragulj Tomislav Bušić, 20-godišnjak, pokazao da je rođeni strijelac. Jedna lopta, jedan trenutak nepažnje ili kašnjenja Domagoja Verhasa i iz prve je odmah pucao Bušić i izjednačio na 2-2. I da vidimo Ivan Leko, tu je i Blatnjak koji može desnicom. Leko i kraj gola. Ostaje 2-2. Hrman. Nema zaleđa. Ne uspijeva na vrijeme izaći Kale. Evo prilike za Osijek. To je Balatinac i ništa. Velika šansa za Osijek u 90. minuti. Tadić je opet imao sada pobjedu ne u rukama, ali na glavi. Jedna opet onako ovlaš reakcija Hajdukove obrane. Vidite da se ljuti Kale i Osijek je sada mogao doći do sva 3 boda. I opet ide Tadić. Opet tamo muku muči s njim Vejić. Tadić i ništa, kakva uzbuđenja sada u finišu ove utakmice. Josip Tadić pokazuje raskoš svoga talenta. Jure sada Osječani. Evo Balatinca napada na 18 metara Ivana Leku. Tvrtka Kale, još je 20 sekundi do kraja. Kale nekontrolirano i to će izaći u aut za Osijek. I to je kraj. 2-2. Pljesak tribina Gradskog vrta. Imalo se što vidjeti i na kraju, rekao bih, pravednih 2-2 gdje obje strane mogu biti zadovoljne. Hajduk nije izgubio, što mu je bilo važno da bi imao pravu atmosferu u sljedećem kolu kada u Split dolazi Varteks, a osim toga Spličani su i zaostajali jedan gol na poluvremenu. Osim toga, ostali rezultati raspojili su se tako da je Hajduk možda opet najveći dobitnik ovoga kola, jer Rijeka je kod kuće igrala protiv objektivno slabije Pule nego što je Hajduk imao protivnika. Uzela je bod, Varteks je doma izgubio i Hajduk je sačuvao svoju prednost, dok su Osječani izgubili prednost koju su imali na poluvremenu, ali su imali 10 igrača drugo poluvrijeme i odigrali su partiju koja im u svakom slučaju može biti podstrek